16 май көнне Казан Милли мәдәният үзәгендә тарихчы галим Мөнир Ерзинның «Из глубин Евразии» дигән китабын тәкъдим итү кичәсе узды. Сәлимләү сүзе белән Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров чыкты. Кичәне уйлаганда безнең инде шактыйдан җыенган идек, чөнки Мөнир агайның хезмәтләре бер сартыннан берсе чыга тора, без өлгерәлмибез. Һаман мәшәкать, дөнья мәшәкатьле, зур форумнар уздырып торабыз, халыкны җыябыз, шуңа күрә дә менә ниһаять чират җитте дип уйлыйм. Мөнир агай үзе инде беренче көн алдан килеп, бик саллы менә шушы кичәгә әзерләнеп килгән. Ул менә 18 яшьтә ничек шундый җаваплы чарага әзерләнер, менә шуның кебек инде яшисен яшәгән дип түгел, ә киресенчә менә халык ничек кабул итәр икән, менә ничек үтәр икән, ничек дип борчылып менә шулай сөйләве генә дә аның әле Алмата каласында шактый эшләр эшләясе турында сөйләп баерлар. Мен аңа шулай дидем, Алматаның һавасы бик әйбәт аның кеше яшәр өчен. Йөздән дә ким яшәмиләр ул тирәдә. Акыннар һәр вакыт 100 яшькә хәлле яшәгән. Шуңа күрә мине планны зурдан куйгыз дип әйттем. Инде бүгенге чараның нидән мәгънәсе нидән икәнен күптән төшеп уйласаң, әлбәттә бу шәхескә игътибар бердә юктан түгел. Ул безнең Урта Азияда, Кытай якларында, шушы җирләрдә гомер иткән милләттәшләребезнең тарихын бик тирәннән белгән шәхесләрнең берсе. Бөтендөнья Татар конгрессының милләтебез исеменнән тапшырыла торган бик зур иң олы бүләге, ул аның медале. Ул медальгә болай дип язылган: 418-нче таныклык Ерзин Мөнир Ибрахим улына татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләре өчен Бөтендөнья Татар конгрессы иҗтимагый берләшмәләренең халыкара берлеге медале тапшырыла. Бөтендөнья Татар конгрессының эмблемасы төшерелгән күрсәтмәләр әгәр карап йөрсен. Сүз китап авторы Казакъстанның Алмата шәһәрендә яшәүче Мөнир ага Ерзинга бирелде. Мен Советлар Союзына келген çağda o Kazanға, Татарстанға келерге başlandım. Can tanım bilen tiledim. Lakin o mümkünlük köp vakıtta kadar olmadı. Tataristan'a kelirge şolay geldinsem de tilesem de nigan yol açılmadı. Bana köp yerler işlerle doğru geldi. Gazete redaksiyalarında Almatı'ga, Kazakistan'a gelgenden sonra Uygur gazetinde işledim. Ondan sonra Kazakistan Fenler Akademiyası'nın huzurundaki Uygur Şunaslık bölümünde Kayan İnstitutu'nda işledim. Ben Uygur tarihi boyunca işledim. Kazak tarihi boyunca işledim. Şol işlegen vakitlerimde benim burçulgan çaklarım oldu. Ermegen çaklarım oldu. O kişilerden tügül, o halktan tügül. Men işlegen işte faydalanılgan çıganaklardan, materyallardan kelgen burçullar oldu. Кичәдә Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Разил Вәлиев, шагыйрь Роберт Миңнуллин, Татар энциклопедиясе институты директоры Искәндәр Гыйләҗев, тарих фәннәре докторы Индус Таһиров катнашты һәм фикерләрен дә җиткерде. Мөнир Ерзин ул безнең татар мөхитендә минемчә уникаль һәм кабатланмас. Хәзер андый кеше юк. Менә шунысына мин сокланып
qaradım hem yani kitabını okudum. Bilesiz, mene hatta yazmışını alsak. Қытайда туған, Қытайда оқыған, Қытайдан Қазақстанға көшкен, демек уже язмыш жағын алсақ та, еме? Ғажап. Екінші жақтан тілдер білуі. Қытайша біле, ұйғырша біле, қазақша біле, татарша, русша біле, русшада оқыған. Уникаль ішшенлігі, jurnalist болып ташлаған, ол тарихшы болып ташлаған. Шын мағынасында мына бұл затлы шәхесі біз халқымызға өмір бойы қызмет еткен, хаманда яза, хаманда үйрене, һәм хаманда башқаларға мына шушы өзінің мирасын қалдыру үстінде ішлей, һәм ішлейшекті. Алим olarak Münir Ağa Erzin'in en asıl sıfatı, en zor kıymeti onun tiller bilginde. Bizim alimlerimiz köp Tatarstan'da da, Rusya'da da Tatar tarihini öğrenmişler şahtı köp. Ama lakin Tatar tarihini öğrenmek için hiç şeksiz en birinci sırada dil bilirek gerek. Eğer de biz gelecekte şunday Münir Ağa Erzin şekilde alimler terbiyeli alsak, hazırlı alsak, bizim tarihimiz indi tağında tirene yeriyle. Dürüstlük ol tarih tiren, onu tağında tiren gerek şumup öğrenirler idi. Hem bütün dünyaya bizim tarihimizni, objektif tarihimizni görsete alırlar idi. Tabii bayram bizim aramızda halkımızın asıl bir balası ömür boyu kazanılan çitte bulgan lakin kazanını her vakit sağınıp yaşayan bizim halkımızga hizmet etken milletleşimizin matur bir bayramı. Münir abi bilen biz şokti köpten dostlar, fikirdaşlar, onun bütün çıkan kitapları da mende var. Hem binanı özümden kitap isimli tapşırığımda o kitaplarını halkımızga, tamaşaçılarımızga жеткерге tırıştım. O kitaplar turunda silagenden soň bir köp hatlar alırga da turu keldi. O kitaplarını koydan tabarga dep. Lakin o kitaplarını elbette bizim Kazanda bulaygına tabıp olmay ekanin bilemiz çünkü birinçiden alar bek Irak'ta, Kazakistan'da basılgan kitaplar. Hem belki nep mine Kazakistan'da basılı bilen o kitaplar bizge ikilerde, beşlerde, onlarda kadirlirektir. Инде хәзер галим берничә китап авторы, Алматы шәһәреннән килгән милләттәшебез Мөнир Ерзинның халкыбыз турындагы фикерләрен ишетик. Tatar halkı, Tatar milleti men için en kadirli, en zatlı halk. Ol endi en ilk birinciden meni Tatar etip dünyaya getirgen halk. Meni gene tügül, men endi balakay bizning zor büyük dahilarımız bolgan. Abdullah Toqay gibi. Ya şonun gibi zor kişilerini dünyaya getirgen halk. Ol Tatar halkı özünün tırışlığı bilen insaniyet, kişilik medeniyetinin ösüğüne ülüş koşkan halk. Özünün saflığı bilen, özünün vicdanı bilen devletçiliğin saklayan halk. Vatanın saklayan halk. Yani men rahmetlimin alar beni dünyaya getirgen. Indi menin basıp ozgan yollarım bir katlavlı oldu. Men bugünkü dereceye kelime men dürüsün aytsam babam Halil Yerzin'e rahmetlimin. Menin atiyim men 13 yaşka ali tolmagan bir çakta vafat boldu. Akisiz kaldım, aniyim bilen kaldım. Aniyim 5 bala bilen kaldı. Mına şol çakta babam Halil Yerzin ol bek indi hazır mineki men anlap oturam bek bilimli Irak'ını körgen kişi eken. Meni çakırıp balam Münir atiyin yok. Endi sen mineki aniyin bilen kaldın. Lakin sen bu yerde sen kalma. Git çet ilge, çet yerge, okurga. Sen anda kişi olasın. Mında kalsan sen kişi olmaysın deyip ol kişi açığını aytdı. Mana şolay etip meni
Hazırgi Sincan Uyghur Avtonom rayonunun baş kalası Ürümçi'ge okuğa jibirdi. Mine men şondan başlap okudum, hizmette oldum. Endi elbette Halil babama ben rahmetli mingda bir rahmetlimin. Ol kişi şolay özünün Irak'ını körüğü bilen, bilimligi bilen şol meni şonda iltmegen vakitte, megan şonda yardım etmegen vakitte men bu künge derecege kelmegen bolar edim. Bütün dünyadagi halklar endi tilagim şol. Dünyadagi halklar men oylayman Tatar halkın alları bileler. Tataristan'ı da bileler. Endi Tataristan'ı, Tatar halkın allar tağında yaxşırak bilsin diyemin. Ol halkının basıp ozgan yolların, anın tarihin, Tatar halkının şanlı tarihi da var. Facialı tarihi de var. Alar şunu da anlasın diyemin. Çünkü alar da bir insan, alar da kişi balası. Alarının içinde rahatta yaşayanlar var. Yaxşı günde yaşayanlar var. Lakin ol günlerge erişe olmaganlar da var. Şunun için men birden bir menin tilagim endi siz aytıp oturasız. Dünya halkı Tatar halkın tağında yaxşırak anlasa eken. Beyram kişesinde Tatarstan'ın sanat ustaları da katnaştı. Kitap kişesi milli ruhta, kötәренке ruhta uzdı.